Heri na amani juhanyo hanyonti watukufu mdunge matangazo ya televizio ya taifa. Zehazi za utungu wa imajaya hawa tafautisha za tulanziani harumwe sirikali ya mikoani ya mitamihuli ya mbwani zidungu ngazendele yao. Ithamani ya hemabawa zentuza mwiso zinu mahsusu umshelewa mhudumweso hamweja ihe ya wafataha. Tihunne na mziohazi wahema kontraktuel wahela pitali ya mitamihuli hasababu ya madai ya mizahara wa itahao ya makatianu warejei arumazi haziza hao kawaida. Na zinu mwengoni mwezi Madam Shinzi za himise taarifa habari ya hatu ya makatianu. Sheikh Mash'al Al-Ahmad Al-Jabir Al-Sabah wavili mfaume wa dawla ya Kuwait habeshe raisi wa Jamhuri Azali Asmani risala ya humfereshea na humbushiria mahamwema wazuhizili na 21 na humwombea amani haledara harumwe Komori wazimane zenti za Kiislamu haujimla. Baadhi za likoli harmalesi walanzuani ngazirekebeshi wao nezehazi zisa zinjia nziani. Hawarmi wa mali kiasi wao milioni jana fedha shikomor nelesanduku la mali la dunia imadhumunu dohunga mhono wa wakazi harumwe maendeleo. Tindo mrekebesho za likoli basi ama hazaulekeza zenzia za uvita imaji zinuzambao kanivo zinjia nziani wajau. Narudunga emele zaidi badima na watasa habaru wahi ortese hadaraja ya helesiwa la nzuani. Zaidi ya milioni 100 fedha ya shikomori diarumilwa harumwazi hazizini. Hunu sadampani nyuma kele zumbaziraru dezilio harumwe barnamaji ya horengelezewa harumwa muda wa mizimili na uzo zisikwaza toli zangina na hubuzdiwa milongo tena na huvwa harangi yangina. Barnamaji ini itulwa nziani ile hujorengeleza ya majumba ya msomo harumwa mabavu mbali na mbali. Rina 22 IDB, c'est-à-dire s'intervene harumwa miji shirini na mili hununzuani. Bali harumwa wakatunu rina miji 7 de raitianziani ze IDBzo. Mijio rina harumwa ilbavula nyuma kele hunumjini sadampwani. Rina mnadzishumwe, rina dziani na hamshako. Donc harumwa ilbavula domoni. Rina zikoni zombili rina na utsa. Hahutaha zihazizini ziendelee hanamna njema wahensi wa mkabala ya wantu hutunda zihazizini. Tena convenablement, il se livage ça torture ça donc il ne reste que voir un droit titre de wabaki mba au faignon directement. Bon, il y a pas grand chose mba des abaki par rapport à réduire il y a 4 dollars. Étudier à moins de 2 mois. Ibarnamaji ya mwendeleo usoni na hifadhi kaisi rengeleza tu dia majumba ya msomo be wasifanya wajau zikanivo za alpare la mnadzishumwe. Kiasi za metra 172 za alpare la umuji unu deza tulwasima ile usahilisha mvirio ya wanadamu na ya magari. Zinu hazi ngabo hazimili vano. Ngabo hazamba o argent contre travail ikawa yongi no wakazi watsimbawe ze mishinzo kubira ya majavire ngabo hazi ya entreprise ikawa joko wamenishiwa jukumu ya hutia sheko mbeshinu rangunda onziani ya juila hata wasuli hunu. Hazizini zihara milwa na lisanduku la mali la dunia litahau lisaidia maraia ya mabavu mbali na mbali harumwazi hazi za mwendeleo usoni. Gandelea ni taarifa habari unesawa kaima kontraktuel wa hela pitali ya mitamihuli wareja izi hazi za hao ya jumainu baada ntihunne wakaharumwa mzio hazi na uongo udaiyo mezi 6 ya mishahara watu hunda na niyo baadhi do wakafanya hazi hasibabu ndo mzio hazi unu. Said Abdu Magaga na mapicha ya Salim Ali Ratiraka. Uwarumishi wa hile dahu la zihiro la mitamihuli wareja izi hazi kawaida rangu unde jumainu baada antihunne wakawazia hazi hasibabu nde mezi 6 ya mshahara baadhi za warumishi wa hile dahu linu wakawia isirikali. Almuhimu vanu urizambao warumishi wanu wesa waliwa mezi 2 na zinu ndiza awati ya jitihadi wareje izi hazi. Wabuha namna ya tartibu wanruasula jembabie ya grevu. Hawakaya grevu bada ni selendiyo bayo riono ye sea. Kadri ka ungwasuli haone ndapitali instance ka ikanti nimenisha kwa jela lavao
shawaja hunu lundi hautendulwa ni monsieur le maire abu wahile bavula mitsamihuli yambani audungwa ni directrice régionale wahe santé bon risha tseno kaya ri DSPP hokabo hari yabo tsena shawajar ma mahadisi haunda solution hosinma direction ka wo waka ferme panu zambao banu grevori souleve wanada mpia warje hazini bate de tobi yakayarudi jana usiku dawo ya jabani yafanya operation ndaru yakanizo na bimane areje dawo souleve ye greve rangundu wawade hutazifami wonsuzi watoso omwelewano wa parihaniha waruhusu zihazi za utunda wawade zindele yao he kawaida. Asebo alhamdulillah baba kamna greve zinsuzi larakanizo alafata jana waripara mbuke greve lala alhamdulillah rujanga sivano ngwarenga ondo kavendo kamna mpani ngarwa parao arma 5 kwatsu dire hori jilia. Warumishi wa hele jumba la dzihiro la mitsamihuli ngwa una uaminifu kabisa yauka vanu na muda mshashi ngwa jo uliwa emezimine ya baki bila umani itoka onti baina ya hao ni mavamana wa hesirkali. Ya wizara ya hesi haihondana na wandu wa 8 wanyumeni waundrihanele bungu la COVID-19 harumwezi lera 24 za mwesozinu ikao wararu nzuani na watano ngazija wajawi wizara ihondana na wandu wa ili wanyumeni wabona na waundriha harumalisiwa ila ngazija na kabati mtu wanyumeni ya hafa na rishilie mudiri wa taifa wa hesi Abubakar Said Ali harumamele zaidi Jumabana. Kwa leo mfumonti mwezi 12 wa Mars mwa 2021 wizara ya unono ipara wanduwana ni wabia hamwanduwana ni wabia wao watsano wapahana ngazija wararu wapahana nzuani kayapara mro nyumeni haramwezi wala mwali ipara wanduwa ili wawona walawa haramwe majumba majiru yatu na wanduwa ili wao wapahana ngazija nzuani karapara mro wabona na mwali karapara mro wabona kiri mshukuri yao subhanahu wa ta'ala karapara nyafati haramwa imasiwa yu marabu wanduwa wadungao wandu 40 na waili harmandu 40 na waili wao 37 mbwadunga ngazija watano mbwadunga wa mwesi wala nzuani na kasulunga mra mwesi wala mwali harmama juma mazuri yatu ngena wandu waili na wandu waili wao waramala kuteleza bankuni hunu ngazija kasina mrimdunga nzuani na kasina mrimdunga mwali harmandu waili wao walusa bankuni mmoja ya kitsao Said Zombo alahoni kudunga wandu 40 harmandu 40 wao 35 ngirodu ngao ngazija watano ngirodu ngao hamwali siku la mzwani kasina mrimdu ngao hamwali siku la mwali kwezo tukufu mdungao tese ngirohambia ni ambandu wanolona wade wa COVID-19 falo malauni hao ngiroami yao wafanya hazi na wandu watu walio mweniji nikaonu alama ikao tialama inuja kakila kati yani wano kohoa wano mbumu wano buhuo wawahire haraka ujua watunde le ujue zianzi mazirengwe le pare hifadhi wa hifadhi wa duro na malala ya lazimu le rizije msambaliwa bungu harmai malaho na harmai miji na harmai mira na harmai nzi ile ujue pare lao harma wadono nzi barakishi Bashe wadengo ndano vunguza bantiju amma ketu ladhimu wandu walejeze zihadhari za hutini ya baho utangaye haujihifadhi. Zibarnama ajiza utuja imajaya harmu mkabala wagalawa iho mitamihuli zidungu ngazendelea wazmaikao itila nziani nila meri ya mitamihuli ya mbwani hatafsiri ya uhifadhi na uvama ulanga na buwahazi ili ushashiza ubure. Said Magaga ni mapicha ya Salimu Alira Tiraka. Zihaziza unawirisha yepubeli ya galawa zidungu ngazendele yao hamadhumuni ya ujadidisha urahafu harumali bavu. Ibarnamaji inu itilwa nziani ni madhamana wahe ilamira ya mitamihuli ya mbani hamadhumuni ya ujadidisha urahafu harumali bavu. Jaboko ibarnamaji isaidi ya wajau inamna ya uzimahatu obure harumwa wakazi wahe ekominu ya mitamihuli ya mbani. Tiru hajarifanya hazi he taburi wanao. Alafuri jari eleziwa zabarizo ntipia bangu tiru hajarifanya hazi. Manna hamba kanga john zaidia. Dabokaya mimi hazi ya hangu miurenga mkatadipe. Tijati huzu abu mkatadipe uo usiku ngani hundu jana na mengo mitano. Na inu ngamjokaya usiku ngamshindo tihundurali shiwi. Ailewa hena usiku vanu. Abotu nukanga john zaidia raha na ula mkatadipe. Na mkate mdimazika utarali nsano. Halafu mihunjilia infaida bala faida tiwazati nujana na mingo mitano. Tiparisa ukaya ika tiundana na hatu harishela meri ngwa jo urangalia.
eko seina jobani kati johanza wajuhe wake hamanda mi wafanye hazi hauka mi surtunda mimi kauni hazi hauka yakabaja hazimbi hazimbi daila mlenda ya hiba she hazenje manda nifanya onjiru muheze mvuza hangu odzirolo hondo konga saru majangwe kaulo na jua kali hako yonde mba udziro iliyo zavilite na gajoka humahala hu rehanyao majaya menji awonge kekosa mbaiza mavushe wakanga jokao majala wa haruma mahala tofauti shindoni malahoni yonde udziro vile uliyo shehanda nefra harlo ni yonde ukaya arshukuriao mera wa hejera hemitsa mihuliambani kao ngariona ze juhudi aloni zwe ngariomba Allah subhanahu wa ta'ala yammenjeze ilham na jitahidi na utsasi ili obure ulawe haruma ibavu ya hatu kejajwa kosa wa amara kavajajiri udziro kaya mrahazi ya juruhili hata ya renses hazi hasibabu na ila ajali shaketsu kosa mna msumari mna sindano ala pitali hokango jokansi majaka uhanso ha ordru chakavatsi raya ya hundana na udziro kaya hazi hazikatsu fanyazi imadhamana wahe enzi ya mikoani ya mitamihuliambwani wahakikisha yauka umtimizi zihazizinu ngazijo ujadidisha urahafu harumale bavu tibahingejo uzalisa hazizinji za swana ikawo zofanyishiha harumantimba na mbali za he dunia namna ze ndongo zenda ndutokaya ekandu wa triye wa hansi janibu hajanibu ze majayayo ya umavuna menjo ndo johunda amtoni kamfano he plastiki ya plastiki kari hansi vano maudur jari hondu société à recyclage avo ye produit yo ngarjo jari transforme soit ngabo namne kao ngabo zendele usoni au kasu d'Afrique mndongo nabaha ye plastiki nge produise au diesel donc ngabo ngabo ze biogaz ngabo avec makarito wanrujo renge makarto ya fanya namne kao wafanya brick ikauze brick hizo zo vuandro zo homa uhisa hana zenkuni zinripishi yao donc izo namna ikao ngarombo Mwenyezi Mungu inshallah wa mwajanwanza ni watu no maparteneri ili tsanganya wazima ndo jeshelezi za yauka barnamaji ya unawirisha na uzalisa hazi za swana haruma epubeli ya galawa injia nzianira ngunde mtamwezi ya Mars na banu no mwisi wa mwezi wa Mars ngejoka za kifu. Lesuala la humhifadhi ze maadini za shahula libaki muhima mziro usoni harwanti haini mwaha o walimaji na wahuzaji wahonda nao nezitabu zinu za hema duhuli ya shahula wazi wamenyeshe yao mfano wahe mafuriapa nezenahau za maronda azirimbaye ne mapicha ya Salim Zarkashi. Haina mwaha sheilimo shafuria pangashijao hawe njiba nuntsiju walimaji nano wako ulihuza kwa sina zenchida za ufanya namna ya ulieha inoyamba au conservation halu hashimanga yekali jaha winji yabo kwa sina shawiri tosido uliranti liole kangilo jinji lo toburisha bonsi rirwaji jezindoni libakisha kalitu hulo abondo toba wandu aurili rentili ole aboda hirireze mbuzi kama fala niri jaria kaza ka jahula mana yotinro vikanga jojwar la zezinkudur jeruzen swabili shailo vuria paika kal jahula suni ka wandu wanda wahali au suya la tabandanza tu hautaha walihafadhi hatamba muda nusu ya wahuzaji ufanya wana taratibu wa titi mfano hamado uliwaja walani hevo juani na ulitia haruma frigo na ulihele samro ikawa fanya he namna inu lo ushinda libakisha wanansi huwa uwaza rahale jamenyeha ama wahuzaji ngwaone sawa ya uka ili moshijao hawinji hamada shinu ibidi wabulwa mahala mahususu inuzambo ao shambro de conserve ya ushieha hata mwahawasa ya habo shilo na mfaida zinji ula wananu wahuzaji haina mwaha shilimo shafuria pashu wala hoshindoni ama omahaunu zendongoze nde daraja ya hajuu habo yaka eshindo ngashibalwao ranzisa kume rijo hanza wargunguzi zede kuvurfe helilio zenongo helizilio warheze mbabi hajumbabi nongo za sonkeri uneleo hadisi au waitowe uneleo hadisi wahe kakarja huzabo tasiri sindihebo jioni huze mana jokiri mraparsebo tasani ke mrumshe nafanya kursu ijokiri kakuja parisa mrumsha kansingulinda ta 3h joro hazini ujoni ke mrumsha jafanye kursu shanga itongeza 3h hiyo ngarjor tola hazini andangalia mimi tiwa jiron furia pa mto realishihu ngamtahunli huzen lilibie abobo mga hibenza abotili hasara amjetama pesa handongo zinro jinalibe
nole pria pangilo yabo nenda akabidi nlihuze nlibie ula mri na wajiri sheilimu shavria pasho usaidia wandu wenji hawe yakasho ufarahisi mahalani huinji lefria pa lufanyiwa nganu lifanyiwa na inu yambo au chips ula wananema tabibu lefria pa lutia swiha nilo liheya na inu yambo au haluha ya shimanga fibru inu demana ikao wahuzaji no walimaji wajotsaha wabuliwa mahala wauye halefria pa wakati lijoja jinji litidola. Yebe ya helikarto la mabawa imakatianu iwaswili zuizili na majana matano badala ya shui na majana manane na shui na majana shenda. Mpando thamani ka wandu kwa tuelewa eshatongesa no waihuza ukwati na zaweleza usonmoa kazi kao urumia haku shere shankuhu. Baadhi ya hao wakao huzenkuhu. Ngwaonao ya ukaya humkinishiha ikezi no sababu ndetumu ya sohamweja demana waihuza o waheza ye thamani. Nurdin Said mapicha Ibrahimu Mkababo. Yebei kawaida ya kartola mabawa rialishihui na majana shenda. Hau rialishihui na majana manane harimwa wahulao menji. Litasilahe mfumo nsiinu karitola mabawa likauhuziwa habei ya zihuizili na majana matanu harimwa le shirika la Nikom. Zihuizili uhadudu tainamor. Zinu zija homhulwa hawinji wa he sheireo mahsus nde mabawa he tumu ya he sohamweja. Ye mabawa ya baki mashashi harmaze nyungu za baranfu za he mashirika yanu. Bei zilaani wao nuwa ya rosher. Uwema wahe mabawa ya ehansi wa hadaraja ya mbwao Group A de mahu, Group B de matiti. Izarishangaza ndukaya ye Group A ya kahufari ya liishihui na majana shenda, nga ya fao zihuizili uhadudu tainamor. Ya Group B ya kahufari ya liishihui na majana manane, haumtini nga ya huzi wao ya lizihuizili na majana matanu, harimwa le shirika la Nikom. Ye masuala rijiuzisao, yeba imabahazazi wotojua wajikazi za zebei wanzao. Ye umjarada watilwa mhonone wizara ya heankiba, ya husu wa mtundo wahe zebei waswilindahu. Upande wahe mabawa, ye melia ya bali ya anga ilindwao ya mfumraru kabil, mwezi 15 wa Mars. Kandila one taarifa habari na sauka mfarikiano ni dunia wa Ali Abdulmadi ya kando raisi wa hile tengwe lauda hizi haki za watangazaji ze arhamiza almarhum wazima nile chama la watangazaji wataha ze tabuhithi zidunge ufanyishiha ili warambushiwa nensongesa mfarikiano ni dunia wa Ali Abdu hawa ya kaya eza hisa za unesiha baada ze tabuhithi za fanyishiha ya prokireru wa he jamhur hawa nesa ya kaya almarhumu ihatolala hajifia narishilie mwanzishi jimla wa sendika ya watangazaji. Procureur armwe anketi ya armazeno goya zamba armwe conference ya unesokaya kawatsi ata alama ya damu ya ndrihondani kawatsi ata alama ya unesoka shen milango pia haji bazi za l'intérieur et pourtant mkinishia kanga bumlango mzima kao mrujo kabo nze habuwa mpaka mrujo bazi ya l'intérieur nabo ardie damu ambao kakabjoperhani hata damu ya mwananya mwanashewahe arma article ya pilwani mwana mshahatu hayati journalist haonesokaye mwanashewahe hatemwanya ukaya esa wakamuhosa wamkabosa waparsa damu inji yakaya arma kote ya lala aba hizo ranzori fanyi dokaya famille waporte plainte batusisi famille ya abili na desendika hema journalist ngari dunga naono wa ne famia hahe yani jikonstitue au parti civil ili ritsahe rijueze kweli wamfariki dunia wa he mwanya
Leo ni taarifa habari. Patrick Motsepe wa Afrika Kusini achaguliwa rais wa hongoza likungumanyo la mpira wa mdu la Afrika CAF, na Kaniza Ibrahim rais mzamani wa ile chama la mpira Kwenor hachagulwa wakala wa urongolea mazama ya mpira wa mdu ya hili bara la Afrika upande wa wanduwa shezino zifanyishiha harumale gunjilio kula hika flendelea ya Jumaini horaba Maroko. Swadri Said. Mvotiwa wa utajiri ala harma nchi ya Afrika Kusini wa ma 59 ajunhal zina la Patrick Motsepe hunu katanja bisa wantu wakatikao akakandida wekewa hei na hunu ataulwa hamasama halma bunjilo la 43 kaule lendeli ya tu Jumaini tarehe 12 ya mwezi wa Mars halma muji wa Rabat harma nchi ya Maroko. Na umwana wa zitun chip za ho Soweto rais wa chama la boli mashhur jina zina la Mamelodi Sundowns arende hadi rais wa 8 wa shikao shilibavu shende South boli hama libara la Afrika. Na Gianni Infantino rais wa FIFA wai akamungu mhono na wai amfereshia katika ataulwa amba akiembeli harma imahamina ijao hama ubande walikungumanyi la bola Afrika. Na hama libunjilo dibavu linajao ukalisu alanajao la utau watu ya almushawiri wa FIFA na wamojana wa shangirizi wa jauruma utu likungumanyi la bola Afrika. Na wakati kao dezi mchaguzi zakoma unu rais mzamani wa shika udharura shakasha hensu wa malikungumanyi la bola Komoro wa moja na FIFA andi Kaniza Ibrahim de ataulwa harma voti za para 35 harma 52 na unu arenreha de wakala atula hikutu iboli ya wantwashe harma bande walikungumanyi la bola Afrika. Neza kusutu ubande wa rais mvia unu atawali ya tu ikafu unu arenge ahandi ambatungia harma zinti 54 kao despanga utu zinti kao despanga utu likungumanyi la bola Afrika hautatu ajue stambu kao dezuwa parao. Na wae atuwasaidia neama kungumanyani ya juu ya pare mishirikiano mema pamoja na mashirika kao de alu harma ulimwengu kamili hautatu wanatuwasaidia futboli ya bara la Afrika yende mbele. Hema daino ndo rakabka bukhatimisha taarifa habari ya hatu amando wasufanya marudio ya baadhi za hizi mada za kaza himisa zihazi za utungu wa imajaya hayo tofautisha za tilanziani harmwe serikali ya mikoa ni ya mitamihuli ya mbwani zidungu ngazendele yao ya thamani ya hema bawa zentu za mweso zinu ihea wafataha tihune na mzio hazi wa hema contractuel wa hela pitali ya mitamihuli hasababu madai ya mizahara wa itahao ya makatiano wa rejeze hazi zahao he kawaida. Nizarba ke makatiano ndo simbushiriani mkamilishe barnamaji njema za khairi wadzima na URTC marhaba menji wastahamili wadzima nasi. Asante.